Ikaze bakunzi ba Forbis Official ndetse na Samugeshi Bayingana Dossier Natique ndi kumwe na Joseph Iradukunda. Twongeye kwakira abadukurikira muri amasaha y'icamunsi none tariki 30 Joseph Mata 2026 ni nawo munsi wa nyuma w'uku kwezi kwa Mata twinjira muri Gicurasi. Reka dukomeze dushimira abakomeje kubana natwe muri kuno kwezi gutambutse ndetse tunabateguza ibyiza birusheho mu kwezi kuri imbere. Ngira ngo twakomeje kugenda tubana namwe muri ibi biganiro byibanda ku makuru hagezweho mu burasirazuba bwo hagati bw'isi, kandi twiteguye kuzakomeza n'aya makuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye. Niyo mpamvu rero iyo twanzitse tubifuriza umugoroba mwiza n'ibihe byiza ubwacu biba bitwubaka, ariko twizera ko namwe bibubaka. Niyo mpamvu nkomeza kubabwira nti karibu rero twongere tuganire. Reka tuganire kandi twerekeze mu burasirazuba bwo hagati. Birumvikana CENTCOM ubwo ni biro y'ingabo za Amerika mu burasirazuba bwo hagati yatse Minisiteri y'ingabo ya Amerika Pentagon ubwoko bushya bwa misile ziswe cyangwa se za Dark Eagle hypersonic missile bifuza gukoresha barasa ku gihugu cya Iran. Nibisanzwe nk'uko raporo zibigaragaza ni ukuvuga ngo ububiko bw'intwaro za Amerika mu burasirazuba bwo hagati nibura bamaze gukoreshaho 2/3 by'ububiko bwose bari bafite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati nk'uko Iran Observer ibigaragaza. Ibingibi kandi bikurikire ko bifuza misile zifite ubukana kugira ngo zibashe gukubita hababaza aho bifuza igihugu cya Iran. Abaho twatangiranye babonye ko twatangiranye aya mashusho, ngira ngo ngiyi Dark Eagle hypersonic missile iraswa mu ntera ya kure. Iyi misile urabona Pentagon iri bwemere kuzohereza, cyane ko bitewe n'umwihariko wazo ntabwo Amerika ifite stock nini y'izi missile. CENTCOM iri buze kubona izi misile biri buze kugorana, ariko kandi ni urugamba rugomba kwitabwaho. Amerika ishaka gutsinda mu buryo bwose. Sinzi ko izi misile ziri buze kuboneka, cyane ko Amerika yamaze gutakaza imbaraga zayo nyinshi, hafi gukoresha ibikoresho byayo by'ubwirinzi bw'ikirere. 1/2 ubu cyamaze gutakara already. Bikavuga ko hakenewe imyaka hagati y'2 n'3 kugira ngo byibuze Amerika yongere yisubize ubushongore n'ubukaka. CENTCOM gusaba izi Dark Missile Hypersonic ubwayo barabizi neza ko ari imbaraga zindi nyinshi zongeye gusabwa, ariko kandi banazi icyo bisaba kugira ngo zongere ziboneke. Ndikubona rero ari intambara n'ubundi ikomeje gututumba, ariko kandi ikomeje gukostinga ku kigero cyo hejuru Leta Zunze za Amerika. Umuntu atanatinya kuvuga ko ubu noneho zigiye gutangira kugorwa no gukomeza guhangana niba icyemezo kidafashwe ngaba Trump yikure muri iyi ntambara, cyangwa se yemere ko nyine aho agejeje akora. Twaba tumushimiye ngira ngo tukiri kuri Iran Observer. Aha hasi hari muri yemeza ko uko situation ihagaze kuri ubu ngubu mu by'ukuri ntacyo wakiringiramo. Hari igihugu cya Iran gikomeje kugaragaza ko cyiteguye mu buryo bwa gisirikare. Noneho baraye banahamagaye Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, nawe atahamagara mugenzi we wa Amerika Donald J. Trump, amwibutsa ko cyangwa se amubwira ko ibitero bishya kuri Iran bishobora kuzana ingaruka ziremere cyangwa se bishobora kuba bibi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'Uburusiya kuri ubu ngubu message ngira ngo mu biganiro bindi bibanziriza iki twakoze twabikomojeho, n'Uburusiya ubona bushobora kwinterveninga muri iyi ntambara mu buryo twakita direct, cyangwa se n'Uburusiya buri bukomeze kwifashisha cya gitinyiro n'ijambo bafite mu kubuza cyangwa se mu gukumira ibikorwa bya gisirikare bya Amerika kuri Iran. Akenshi gusobanura icyo ibi bihugu biba bishoboye kiba kigoye, nubwo hari uburyo umuntu areba akabona birashoboka. Ariko kuri Putin icyo nakubwira, urabizi ko mu minsi ishize aribwo foreign minister cyangwa se minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yagiye mu Burusiya kubonana na Putin. Twibazaga duti ese ko vuga ngo agiye kumwaka ubufasha cyangwa se kumuganiriza kuri ceasefire, agahenge biraza gucura iki? Aba bagabo rero impamvu nari ntoriye mvuga ngo kumenya icyo Iran ishoboye cyangwa se Amerika ishoboye biba bigoye, nubwo ku rubuga rw'urugamba ubona byigaragaza. Ntekereza ko Iran cyari kijyanye mu Burusiya ari ukwibutsa, ari kubwira Putin, kubwira Donald Trump imbaraga Iran ifite, bakavuga bati bazadutera umujinya tuzazikoresha, ariko kandi sizajya mu kaga kuko twe turasa naho ntacyo duhomba. Ni nko kuvuga ati mwe muri abategetsi bakomeye ku isi mufite n'icyo guhomba, ariko muri kurwana n'akanyamaswa gatoya. Ubwire Trump
ko nadahindura ibitekerezo akaza kudutera ari buze kubona akaga gakomeye. Bari kumwereka akaga gakomeye ariko banabizi ko icyo bakoze cy'imbaraga zirenze bizana izindi ngaruka zikomeye ziri negative ku isi. Ariyo mpamvu mbona ibi bihugu akenshi bihitamo guca muri diplomasi no mu biganiro kugira ngo byibuze niba hari kugarura umutima, gusubiza agatima impembero kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikorwe hakiri kare, ariko kandi biciye nyine mu mugabo w'igitinyiro nka Putin. Simbona rero Putin yahise yinjira 100% mu ntambara y'Uburusiya ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, ariko kandi ntari buburemo n'akaboko. Ibyo nabyo bitekereze, ntari buburemo akaboko kuko ashobora guha ubushobozi Iran ikazengereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko Amerika yabikoze kuri Ukraine n'Uburusiya. Naho mbibonera, ariko simbona Putin yinjiye openly muri iyi ntambara. Ni ingingo yaganiriweho cyane Joseph, ngira ngo ni ikiganiro cy'iminota 90 isaha n'igice baganira no kuri Ukraine, ariko mbere yuko tunayigarukaho hano ngira ngo nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye biri kubigaragaza ngo nuko muri iyi minsi bano bategetsi bomba bafitanye umubano wihariye, nibura uhereye muri no manda base twavuga ari manda ya kabiri, ni inshuro ya kabiri yongeye gutorerwa kwa perezida wa Amerika kuko hanyuzemo Biden hagati kuva yajya muri Oval tariki 20 z'ukwa mbere 2024 kugeza maginga ya ubaze inshuro amaze kuvugana na Putin ku murongo wa telefone, harimo nizo bahuye n'inshuro zikaba 10, bivuze ko n'abategetsi mu by'ukuri muri iyi minsi bihute cyangwa se bashyize imbere ibijyanye no kuganira. Ariko tukiri kuvuga ku bijyanye n'igihugu cya Iran, ubutumwa bwa perezida Putin bwo kuvuga ko Amerika yahura n'ingaruka ziremereye kandi zaza ziyituraho, tunabihuze n'uko Uburusiya buri gufasha igihugu cya Iran mu bijyanye no kubona amakuru y'ubutasi. Kenshi inzego za Amerika z'ubutasi CIA zemeje ko ibirindiro byabo kugira biraswa na Iran kenshi n'Uburusiya bubigiramo uruhare, butanga izo coordinates zaho radar zaho ibikoresho byo biri n'ibindi bitandukanye. N'uruhare rw'Uburusiya usobanura ute n'umubano bihariye mbere ko tugaruka muri Ukraine, kuko Trump yavuze ko ashobora kuza Ukraine tariki 9 z'ukwa gatanu, ko ni wo munsi Uburusiya bwizihiza intsinzi bakuye ku bumwe ku budage bw'abanazi mu bihe by'intambara ya kabiri y'isi yose. Nkunda gukoresha ikinyarwanda kivuga ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Ubwo Donald Trump yajyaga ku butegetsi bwa mbere, byavuzwe ko ubutasi bw'Uburusiya bwabigizemo uruhare ndetse habamo no kwiba amajwi, ikintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyabonye nk'icyasha gikomeye cyane, ariko kandi banatangira gutinya Uburusiya. Ntabwo byigeze byemezwa ku mugaragaro na Donald Trump ko ari akaboko Uburusiya bwaba bwarashyize mu gutsinda kwe, ariko kandi icyo iminsi igenda igaragaza nuko Donald Trump ashobora kuba azi icyo Uburusiya bushoboye kurenza undi uwari we wese. Kuba rero baganira cyane kuri telefone, wabonye ko noneho ubwo yagarukaga muri Oval Office nk'uko wari umaze kubivuga, Donald Trump yagiye agaragaza ko hari icyo agiye gukora ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, kuko yumvaga yizeye kuganiriza Putin akaba yahindura ibitekerezo cyangwa se akaba yamwumvisha uburyo agomba guhagarika intambara kuri Ukraine. Byanze bikunze Donald Trump azi icyo Putin ashoboye, ku buryo ari umuntu afata ko yamugiriye inama, ababizi neza ko icyo ari kumubwira cyaba kinashoboka, cyane cyane ko yamaze kubona imbaraga z'Uburusiya. Ni Donald Trump ukunda kugaragaza hegemony cyangwa se ubudahangarwa bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi ntekereza ko yamaze kubona ko hari icyo Putin ashobora gukora ku buzima bwe cyangwa se ku buyobozi bwe kikaba cyakunda. Byaba byiza akamutega amatwi kurenza uko yakwinangira agaragaza imbaraga n'igitugu nk'icyo ashyira kuri Iran. Kuvugana cyane rero kwa Putin na Donald Trump ngenda bibona nk'ibanga rikomeye Donald Trump abitse bidafitwe n'undi uwo ari we wese, akabaza ubushobozi bw'Uburusiya abandi badashaka kwemera, yenda banabonesha amaso ariko batarabwa experiencinga n'umunsi n'umwe. Donald Trump rero ashobora gutega amatwi Putin kurenza undi uwo ari we wese kuri iyi si, kuko ashobora kuba abizi neza ko hari icyo ashoboye bitandukanye n'ibyo abandi batekereza, ku buryo nge ari aho ngaho na directinga ibiganiro by'inshuro zitandukanye zimaze kuba nyinshi bagiye bagira, akaba aricyo cyakomotseho ko abagabo baziranye. Hanyuma tugarutse gato mu burasirazuba bwo hagati, nafise yitumye tugana Moscow mu Burusiya, ndetse binakurikiye nyine ruzinduko rwa Dr. Abbas Aragacho bivuzeho bane mu bya diplomasi n'ibindi cy'Uburusiya busaba Amerika n'ibindi bitandukanye. Uwitwa Rear Admiral Shahram Iran akaba akuri igisirikare cya IRGC kirwanira mu mazi, yongeye kuburira ibihugu by'abanzi ko
bishobora kuzahura n'iturika cyangwa se n'iraswa rikomeye rizasiga icyoba mu mitima yabo. bizasiga icyoba mu mitima yabo. Ndabona bagaragaje intwaro y'ubwato, sinzi niba ari twa twato dutoya bavuze dufite ubudahangarwa bukomeye tukanihuta cyane mu mazi two kuzengeza amato manini n'ubwoko bw'aya mato nka USS Abraham Lincoln cyangwa se zira craft Gerald Rutherford cyangwa se witwa George Washington. Ni akato ubona ko kagaragara neza. Njye buriya wavugaga akato ngatekereza pirogue, ariko burya ntabwo ari utwato natwo tw'agafu k'imvugo arimo ukuri kukabona. Bishoboka ko no kugaturitsa nabyo bitaba byoroshye, karihuta cyane ariko kanakoze mu buryo bugezweho. Iran rero kongera kwibutsa, ndabona ari umukomanda nyine wa Iran's Navy, ingabo zirwanira mu mazi, ariyo Admiral Shahram Iran, bongeye kwibutsa cyangwa se ni nko gutanga gasopo ku bihugu birumvikana bifatanya n'umwanzi ko bigiye guhura bikomeye cyane n'iturika ry'izindi mbaraga zikomeye z'intwaro Iran ifite. Bababwira ko ngo they will strike fear into their heart, nuvuga ngo tuzabarasa hahandi namwe muzajya mwumva ubwoba mu mutima wanyu, mwumva Iran mukagira ubwoba mu mitima yanyu. Iran rero sinzi niba ari ugukanga, ariko akenshi abayisilamu ikintu baba bafite, iyo bakubwiye rimwe na rimwe barabyubahiriza cyangwa se baba bafite icyo bizeye. Gaye ngo ko rero tunyarukire gato kuri BRICS News. Ibyo gukangishanya intwaro byo biramenyerewe cyane muri iyi minsi. Hanyuma rero Amerika ngira ngo igira strategy yo kunaga ibuye mu gihugu ngire byiturukayo ribukabohereza Gerald Rutherford, ubwato bwa mbere bunini mu isi muri aya moko y'aya mato. Basa nkaho bashaka gukangisha Iran cyangwa se kwishyiraho igitinyiro n'ibindi bitandukanye. Iran ibasha kubisohokamo mahoro. Ubu bwato rero bwa USS Gerald Rutherford bwamaze gukurwa mu burasirazuba bwo hagati, bugiye gusanwa kuko buba bumaze nyine budakorerwa maintenance ndetse na repair cyangwa se kuba bwakitabwaho. Ni ubwato bwagize uruhare iki mu bikorwa by'intambara hariya, cyangwa se n'ubwato Joseph ubona bwafashije iki muri bijyanye n'iyi blockade y'Amerika iri mu kigo cya Oman? Ubu ni ubwato bufatwa muri cya cyiciro nyine cya USS Aircraft Carriers. nk'uko mubibona nyine Aircraft Carriers ni ukuvuga ngo ni bombe cyangwa se izi ndege z'intambara. Kuba rero ubu bwato buba bufite ikibuga cy'indege, izi ndege zihuta nazo zikomeye zigenda zikabombarida ahantu kuri target y'ikoranabuhanga, nanone ziba zinakuye no kuri ubu bwato, ni ikintu gikomeye cyane kuko ubundi ubu bwato aho bugiye bufatwa nk'igihugu cyangwa se base igisirikare. Ni ikindi kigo cya gisirikare kiba gikomeye kandi gifite imbaraga zirenze indege, ibitwaro, ikoranabuhanga. Nawe urabizi izi USS Aircraft Carriers twagiye tuzigarukaho, ubushongore n'ubukaka buziranga. Kuba bwari buhari ubwabyo hari icyo bivuze. Amerika ibiri kiri gukontorora space nini yifashishije ubu bwato, none si nabwo bwonyine, hari n'ubundi bubufasha buba bwakoze. Gusa ntiwamenya niba ntacyo buba bwarakozweho byanze bikunze, kuko Iran nayo hari icyo yakoragaho ubwo yarwanaga. Kuvuga rero ngo babujyanye muri maintenance, njye simbibona nka maintenance, ahubwo bashobora kuba batangiye gutinya cost, kuko barijyanye ubu bwato inshuro zigera, bajyanye buriya bwato bwose butatu nk'uko bugarukwagaho bwana Semugeshi. Bivuze ko bari kubona cost bakabona iri kwiyongera, nyamara njye ndabibona mu buryo bwo kongera bwo kugerageza kuwithdrawinga no koroshya imbaraga bari gushyira muri iyi ntambara, cyane cyane ko bari kuyikomeza byo. Nshatse nabwo ngo biragatabwa nkurikije icyo Donald Trump ari gutakaza, ndetse n'igitutu bakomeza kumushyiraho. Bwarakoze rero mu mujyo wabwo, ariko kandi kubugumisha muri ya blockade ari butatu nabyo ni igihombo gikomeye kandi kitari gutanga umusaruro wifuzwaga, cyane cyane ko bari bazi ko mu gihe gito bashobora kwinvendinga cyangwa se gucurika Iran ikemera ibyo bayisaba yose bakoresheje imbaraga bya ubwato dukurikiye ubona n'ubundi buciye mu bice bibiri. ngira ngo urabona ko umugabane umwe usa nk'ari ikibuga cy'indege, hatari ubucucike bwinshi, niho zihagurukira zikanaparikira. hanyuma ahangaha rero niho ziparikira. Gerald Rutherford ikuwe mu burasirazuba bwo hagati nyuma y'uko byagiye bivugwa ko yabararashweho iyo na Abraham Lincoln muri cya gitero cy'igihugu cya Iran.
bivuga ko bwarashweho nubwo amakuru yanze gushyirwa hanze ariko IRGC yari yabyemeje hanyuma rero iyi maintenance inajyanye n'uko umaze igihe kinini runaka udakorerwa isuzuma. Hanyuma iyi nkuru y'umunsi ni imwe n'ubundi yemeza ko ya CENTCOM yatse ziriya ntwaro bifuza gukoresha ngo barebe ko bahangana bikomeye cyane n'igihugu cya Iran nacyo cyemeza ko cyiteguye gukora ibishoboka byose. Hanyuma tujya kuri The Hormuz Letter iraza no gutuma tubona amakuru dushaka kuri ku by'abategetsi muri Iran bari kuvuga. Duhere kuri inkuru ya mbere, amasoko yegereye Dr Garbafi kuri inteko ishinga amategeko muri Iran aremeza ko abaherwe b'abanya-Israel witwa Miriam Adelson is the primary instigator, urging Trump to initiate new conflicts, arguing that military attack will break the deadlock in negotiation. Iran say it is on the brink of war and has prepared an unprecedented military action in response. Uyu muherwe w'umunya-Israel akenshi bano baherwe dukunze kuvuga ko nibo bahaza leta amafaranga. Baba banavuga ari kumvikana cyane kuko bafite kaboko, bafite iyo power ibaha ijambo, ituma ijambo bavuze rigenderwaho rikumvikana cyane ko ubwo batera inkongozi yatsinda. Uyu Miriam Adelson ngo numwe mu bari gushishikariza leta ya Amerika na Israel muri rusange gukomeza ibitero bya gisirikare ku gihugu cya Iran. Ushobora kwibaza ngo arapfikira igihugu cya Iran. Aba baherwe icyo baba bareba ni ubucuruzi, hari inyungu zabo, hari igihe cyahande kimwe kiba kigeramiwe ariko bo bakareba inyungu zabo kuko kiba kibabeshejeho, kibaha iryo jambo nyine nuko baba bafite imbaraga z'amafaranga kandi aho akubise haroroha, nabo aho bakomanze barakingurirwa. Ashobora kuba ari kubona kuba Amerika na Israel bakomeje kurangara cyangwa se kugaba ibitero muri Iran biri kumuzamurira agaceri, ngenda n'imigabane y'ukabona iri kuzamuka. Ntekereza ko ariho abakire nk'aba ngaba bahera bavuga bati mu bigenze gutya, ariko uzabona abaherwe nka Elon Musk batari buze gushyigikira intambara kuko yo bagiye mu ikoranabuhanga ushobora kubona Iran ifashe ibyemezo bikomeye ndetse bakabagira no guturitsa imiyoboro ya internet mu mazi. Nabyo biri mu bikangisho bari batanze bavuga bati tugiye guca ino nzira mpuzamigozi ya internet. Hari internet yifashisha imigozi, akaba n'indi itangwa na satellite. Iyi rero y'imigozi tugiye kuyikupa kuko n'ubundi ica mu muhora Hormuz. Tuzasanga rero Elon Musk adashyigikira intambara kuko ariko byamuhombya ishoramari riri, ariko nk'uyu muherwe akabona guhombya Elon Musk aribyo we bikomeza kumuzamura kuko atashoye mu ikoranabuhanga. Ntekereza ko ari cyo abaherwe benshi baheraho bapushinga cyangwa se bakoroshya aba banyapolitike, cyane ko ari nabo buriya rega babagaba nibo babashuka bakayinjira mu babagaba. Hanyuma rero unyemerere turi kugana ku musozo turi bya makuru ari guturuka Baghdad atari meza kuri ambasade ya Amerika muri Iraq. Iyi ambasade yaba yagejeje kuraswaho n'amadrone, bizwi neza aho zaturutse n'amakuru menshi yatangajwe, ariko nk'ibisanzwe nta kabuza zaba zavuye muri Iran nibyo bivugwa. Hari ababifashe rero nko kubona breakthrough Amerika ishaka yinjira kugira ngo igabe ibitero muri Iran, mu gihe Iran igaragaza ko yiteguye. Nawe wabigenanisha mu murongo wa breakthrough cyane ino mitwe Iran no muri shyikiri ikora muri Iraq yabarashe kuri ambasade yabo Baghdad. Nkuko nigeze kubwira imirwanire ya Iran ndetse n'abarebayo ni babantu navuga ko ari akasamutwe, nibyo muzarangiza intambara ariko kandi ibikorwa byo kubibasira byo ntibizahagarara. Aba bagabo uko bateye bashobora kuba mvuga muri kuganira cyangwa se babateye ubwoba, ariko icyo babonye cyose baragikora kuko babifata muri wa mujyo wa jihad cyangwa se intambara ntagatifu. Ngenda bibona ko ari imitwe iri za Baghdad ishobora gufasha Iran, bakavuga bati reka tubarasa ahubwo tubereke ko tukinahari. Simpamya ko ari prank Amerika yakoze kugira ngo yongere igabe ibitero kuri Iran kuko kuri inshuro ntawayibujije kugaba ibitero, n'ubundi nishaka izabisubukura igihe bishakiye niba koko yumva ifite imbaraga. Ahubwo gusa Iran Amerika yicare yararwishigishiye irusome, tuzabona icyo bita udutero shumo tuzakurikira iyi ntambara kandi tudafite aho duhuriye na Iran, ari ukwihorera gusa. Hano umuturage azayo bati barashe hano muri ubu buryo, niba hari umutwe witwaje intwaro ubonye icyuho gusa kuri Amerika bazajya bahita bayishyira hasi, uzabona n'ibindi birenze ibingibi. Ndabibona rero nk'intambara ikomeje cyane ko Iran ntabwo ubwo rwose iragaragaza guhangana na Amerika na Israel, barabyiteguye kandi ntibaramanika amaboko nk'uko nabo babyivugira mu bitangazamakuru. Barayamanika ni nako cyitezwe. Izi ntambara zishingiye ku kwihorera gushamikiye nako ku bikorwa by'urugomo, ubugome n'ubwicanyi bino bihugu bikorera
abaperse cyangwa se abarabu. Nyemereye mushimire Joseph. Murakoze cyane bwana Semugeshi, dosiye analytique. Nshishikariza abakunzi bacu kujya babana natwe, ibitekerezo byanyu muri comment turabyemera. Ni subscribe kuri dosiye analytique, ni subscribe kuri Forbes official. Semugeshi nanjye Joseph tuzatubana mu bindi biganiro bitandukanye, ariko icyo twakwizeza nuko tutazagutererana. Nawe rero komeza ubane natwe. Blessings over blessings.